Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru konflik dari garis depan tanggal 30 Maret tahun 2023. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyebut terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, penerbangan angkatan darat dan tembakan artileri kelompok pasukan Zapad Rusia menggempur pertahanan Ukraina di dekat Gryanikovka, Sinkovka, wilayah Kharkov dan Novoselovskoye dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Lebih dari 50 tentara Ukraina dan 2 kendaraan bermotor dilumpuhkan dalam serangan ini. Di arah Krasny Liman, sistem penerbangan, artileri, dan penyembur api berat kelompok pasukan Center menargetkan unit angkatan bersenjata Ukraina AFU di dekat Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk. Musuh menderita kerugian hingga 130 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 1 kendaraan Grad MLRS, dan 1 howitzer self-propelled Akatsia ke arah ini dalam 24 jam terakhir. Di arah Donetsk, penerbangan, artileri, dan aksi kelompok pasukan Yuk melenyapkan lebih dari 340 tentara bayaran tentara Ukraina, 2 tank, 4 kendaraan tempur infanteri, 6 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan bermotor, 1 kendaraan MLRS Uragan, dan D-Howitzer-20 dan D-30. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, penerbangan angkatan darat, artileri grup pasukan Vostok menyerang unit AFU di dekat Ugledar dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Malinovka dan Shecherbaki, wilayah Zaporozhye. Total kerugian musuh di arah ini berjumlah lebih dari 25 prajurit Ukraina dan 2 kendaraan tempur lapis baja. Di arah Kherson, tembakan artileri bertubi-tubi dipandu drone pengintai menetralisir hingga 25 tentara Ukraina, 11 kendaraan bermotor, dan 3 howitzer D-30. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di posisi tembak, tenaga musuh, dan perangkat keras Ukraina di 107 area juga digempur. Peluncur self-propelled sistem Sambuk M1 Angkatan Bersenjata Ukraina dilenyapkan di Grebenikovka, wilayah Sumy. Depot amunisi Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 dihancurkan di dekat Olgovka, wilayah Kherson. Depot bahan bakar Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 dinetralkan di dekat Zalislihnoye, wilayah Zaporozhye. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Temirovka, wilayah Zaporozhye. Selain itu, 1 rudal jarak pendek GROM-2, 3 proyektil HIMARS dan 2 kendaraan udara tak berawak Ukraina dicegat di dekat Novoandrivka dan Zeleny Gaik, Republik Rakyat Donetsk. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 404 jet tempur dan 227 helikopter, 3.622 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.472 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.076 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.462 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.199 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, militer Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 460 prajurit dalam sehari terakhir, termasuk 5 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja serta 4 unit artileri dan 3 peralatan khusus. Secara total, Kremlin kehilangan 173.360 prajurit selama konflik, termasuk 3.615 tank, 6.977 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 400 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Militer Ukraina juga merilis rekaman penghancuran gudang dan peralatan militer penjajah Rusia di Bakhmut. Berkat interaksi aktif pengintai
sebagai brigade mekanik terpisah ke-30 dan pasukan artileri dari brigade ke-26 dan ke-45, gudang dan peralatan militer Rusia dihancurkan dengan satu tembakan, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi hari ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada semua pejuang. 400 hari pertahanan kita melawan agresi skala penuh. Ini adalah jalan kolosal yang telah kami lalui. Bersama-sama, semua orang yang berjuang dan berjuang untuk Ukraina, kata Zelensky. Шлях, який ми пройшли всі разом, кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну, хто дбав і дбає про державу і українців, хто допомагав і допомагає нашій логістиці, хто зміцнював і зміцнює українську стійкість. Україна пройшла найстрашніші дні того лютого, витримали і цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами. Ми пройшли минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа і восени ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю. Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину, повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсону, оборона Бахмуту, Донбасу загалом – це героїзм українців, який світові не забути. Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії, ми готуємо наближення нашої перемоги. У чому сила України? Якщо наміри твої добрі, увесь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме. Сьогодні у 400-й день спротиву, повномасштабного спротиву. Я хочу подякувати усім в світі, хто з Україною, хто поділяє наше тлумачення свободи, хто підтримує наше прагнення до справедливості, хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці, впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах, на правилах людяності, поваги і миру. Ось чому Україна переможе. Бо свобода і справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти. Я дякую усім нашим солдатам і матросам, усім нашим сержантам і старшинам, усім нашим офіцерам і генералам. Я дякую кожному і кожній, хто тримає цей фронт, фронт захисту найкращих. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.